Ni ibiki bitavugwa byinshi nyuma ya Lobito Corridor? Ikigo cy'Amerika gishinzwe iterambere ry'ishoramari US International Development Finance Corporation DFC cyemeye gutanga inguzanyo nini harimo miliyoni 553 z'amadolari yo kuvugurura gari ya moshi muri Angola muri uyu mushinga. Abafatanyabikorwa b'Amerika bataye inkunga yarenga miliyari z'amadolari uyu mushinga. Lobito Corridor iteye ite, igamije iki? Bumvise bayivuga kenshi ariko ugiye kuyisobanukirwa. Muri iki kiganiro turitsa cyane ku ngaruka mbi z'ubukungu zishingiye ku gusahurwa umutungo wa Afurika yo ubwayo irebera. Hakaba hari n'abanyafrika badahwema kuvuga ko ari iterambere. Lobito Corridor abayinenga bayishinja kuba inzira y'ubusahuzi nizihe mpamvu batanga, abayishima bavuga ko ari igikorwa cy'iterambere bo batanga izihe mpamvu. Ushobora kujya muri comment ukatubwira uruhande uriho. Ikaze ndi Jean de Tumukunde, turi kumwe na Global Tanks Academy bavugisha bakwigisha ururimi wifuza mu gihe gito kandi bidahenze. Nguhaye ikaze mu kiganiro. Turabanza dusobanukirwe neza Lobito Corridor icyari cyo. Mbere na mbere uyu n'umushinga munini w'ibikorwa remezo bya gari ya moshi n'ubwikorezi uri mu majyepfo no hagati muri Afurika, ugamije guhuza agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro ka Copper Belt ko muri Zambia no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Lobito Corridor ikabihuza aka gace n'inyanja ya Atlantique unyuze ku cyambu cya Lobito muri Angola. Mu bigomba gukorwa muri uyu mushinga harimo gusana no kwagura umuhanda wa gari ya moshi wa kera wa Benguela no kubaka imiyoboro mishya ya gari ya moshi kugira ngo ibicuruzwa cyane cyane umuringa na cobalt bijyanwe ku masoko mpuzamahanga mu buryo bwihuse kandi budahenze. Hagati aho ngaho reka mbanze nkubwire yuko Benguela ari umujyi wo ku nkombe muri Angola. Gari ya moshi ya Benguela ikaba yarahanzwe 1992 n'abanyapolitigare bakolonizaga Angola kugira ngo babone uko batwara mu buye gaciro. Uyu muhanda ukaba warakoraga ku mupaka na Kongo ikanagera muri Zambia. Kuri ubu ngubu muri Lobito Corridor Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashaka kwagura iyi gari ya moshi. Mu buryo bworoshye iyi Lobito Corridor iteganyijwe kuba umuyoboro w'ubwikorezi ureshya n'ibirometero 1300 uva iburasirazuba ujya iburengerazuba, wongeyeho n'andi mashami yerekeza muri Zambia no muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Lobito Corridor ihuza imihanda, gari ya moshi n'ibyambu mu kugabanya igihe n'ikiguzi cy'ubwikorezi. Ushobora kwibaza uti ese uyu muyoboro wa Lobito watangiye gukora ryari cyangwa se uracyubakwa? Igisubizo kigufi ni yego. Uyu muyoboro wa Lobito watangiye gukora ariko ntabwo wari wuzura neza kandi nturarangira kubakwa burundu. Kuri ubu ngubu hari ibice byabo byamaze gutangira gukora no gutwara imizigo, ahandi imirimo minini yo kuwagura no kubuvugurura cyakomeje guhera 2023 kugeza 2027. Hari n'indi mirongo mishya ya gari ya moshi kiri gutegurwa no gushakirwa amafaranga cyangwa se amikoro. Mu bice byamaze gutangira gukora umuhanda wa gari ya moshi wa Benguela muri Angola werekeza ku mupaka wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu ni wo shingiro nyamukuru y'umuyoboro wa Lobito. Kuvugurura bikaba byararangiye 2015, imirimo y'ubucuruzi yongera gutangira 2016. Ni mu gihe gutwara imizigo ku kigero kinini byatangiye cyane hagati ya 2018 na 2013. Uyu muhanda wa gari ya moshi wa kilometero 1344 uva ku cyambu cya Lobito muri Angola ugakomeza ahitwa Lao muri Angola ugakomeza Diroro ku mupaka wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu urakora neza, utwara imizigo n'abagenzi, utwara amabuye y'agaciro, lisansi, kontineri n'ibikomoka ku buhinzi. Hari n'umuyoboro uhuza Repubulika Demokarasi ya Kongo muri Kongo nyine guturuka ahitwa Diroro uherekeza ahitwa Kolwezi. Iki gice kirahari ariko gikenewe kuvugururwa cyangwa se gusubirwamo no kongerwa ubushobozi. Imirimo yo kukivugurura yatangiye hagati ya 2023 na 2024, ubu kirakora ku kigero gito mu gihe kikivugururwa. Ibice biri kubakwa n'igice cya Zambia uturutse ahitwa Chingora ugera ku mupaka wa Angola. Iki ni cyo gikomeye cyane kikibura. Uburebure buteganyijwe kuzubakwa ni ibirometero 530 uvuye muri Chingora werekeza ku mupaka wa Angola. Iki gice kizahuza mu buryo butaziguye agace ka Copper Belt ka Zambia kugera ku cyambu cya Lobito. Ujye utekereza aho wagana mu gihe ukeneye kwisuzumisha cyangwa gusuzumisha uwawe amarozi y'ubwoko bwose, bwabo ubutegano, ubutamikano, ubutongerano n'imyuka mibi. Ndabizi henshi wagiye byaranze, ariko igihe niki nguhagarika ibyo kwiri gusiragizwa n'ababamamyi bakwizeza ibitangaza bagamije kugucucura utwawe nkaho utazi muganga gakondo Misamvu uhora kanahoza abugarijwe n'indwara z'akarande. Kwa muganga gakondo Misamvu dutanga umuti wo gufata ibisambo n'abarozi, kugaruza ibyibwe, kwigarurira uwakwanze
uburwayi bwo mu mutwe bufitanye isano no kurogwa n'uruhereko mu myaka. Ubuziranenge bw'imiti yacu bwatumye tugaba amashami mu karere kose ka Afurika y'ibiyaga bigari, duhereye mu bihugu birimo u Rwanda, u Burundi, Kenya, Uganda, Tanzania na Kongo zombi. Kubifuza kuvugana na muganga gakondo Misamvu, ni muhamagare munandika ubutumwa bugufi kuri 0793 65 55 41 cyangwa mutwandikire mukoresheje urubuga rwa WhatsApp kuri nimero akamenyetso ko guteranya 25 67 70 49 59 79. By'akarusho ku bari mu mahanga ya kure, dukorana na DHL, ikigo cy'Abadage kabuhariwe mu kugeza ibicuruzwa kuri ba nyirabyo, ku buryo imiti yacu nayo ikugeraho mu minsi 3 gusa. Gutegura umushinga wa kino gice byatangiye mu mwaka 2023. Amasezerano y'inkunga n'iyubakwa ryacyo aba hagati ya 2023 na 2024, ni mu gihe imirimo yo kubaka yatangiye hagati ya 2024 na 2025. Uko bihagaze kugeza ubu, iki gice kiracyari kubaka mu byiciro bya mbere, ntabwo cyari cyatangira gukora. Kugeza ubu ngubu imirimo iri gukorwa no kwagura icyambu cya Lobito, kubaka ibyambu byo ku butaka dry ports n'ibigo by'ubwikorezi, kuvugurura systeme zo kuyobora gari ya moshi, guteza imbere serivisi zo ku mipaka, hamwe no gushyira mu ikoranabuhanga serivisi za gasutamo. Iyi mirimo irakomeje. Kuva mu mwaka 2023, ibigo bicukura amabuye mu gace ka Copper Belt muri Repubulika Demokarasi ya Kongo byatangiye kohereza umuringa cyangwa se copper binyuze i Lobito, aho kunyuza gusa i Dar es Salaam muri Tanzania, i Durban muri Afurika y'Epfo, cyangwa se i Beira muri Mozambique. Ibi byatumye igihe cy'urugendo kigabanuka, igiciro cyo gutwara ibi bicuruzwa kiragabanuka, n'uburyo bwo gutwara uyu mutungo burushaho kwizerwa. Uyu muyoboro ntabwo kiri igitekerezo cyazaza, ubu winjiye mu mikoranire n'ipiganwa cyangwa se competition ku rwego mpuzamahanga na geopolitique. Ubushinwa burimo gushyira imbaraga muri Tazara cyangwa se Tanzania Zambia Railway, yohereza ibicuruzwa ibivanye muri Afurika ikabyerekeza ku nyanja y'Abahinde, mu gihe Amerika n'ubumwe bw'Uburayi bari gushyira imbaraga muri Lobito, ivana umutungo muri Afurika ikawujyana ku nyanja ya Atlantique. Ese ubundi ninde wazanye kino gitekerezo? Cyatangijwe ryari? Nkuko nigeze kubigarukaho, n'igitekerezo cyatangiye mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 ubwo abakoloni bubakaga gari ya moshi ya Benguela kugira ngo bahuze ahacukurwa amabuye y'agaciro n'inyanja ya Atlantique. Icyo gihe ibikorwa remezo byari bigamije cyane kohereza umutungo hanze aho guteza imbere inganda z'imbere muri Afurika. Ntabwo byarangiranye n'igihe cy'ubukoloni, ahubwo cyongeye gusubukurwa 2023. Umushinga wa Lobito Corridor nk'igikorwa gihuriweho n'ibihugu watangiye gushyirwaho ku mugaragaro hagati ya 2022 na 2023, ubwo Angola, Repubulika Demokarasi ya Kongo na Zambia basinyanaga amasezerano yo kongera gufungura no guteza imbere gari ya moshi n'imiyoborere y'ubwikorezi. Mu kwezi kwa mbere 2023 hasinywe amasezerano yo gushyiraho ikigo gishinzwe korohereza ubwikorezi n'ubucuruzi bwa Lobito Corridor hagamijwe koroshya ubuhahirane bwambukiranya imipaka. Mu kwezi kwa 10 2023, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi basinye Memorandum of Understanding cyangwa se amasezerano y'ubwumvikane na Angola, Repubulika Demokarasi ya Kongo na Zambia yo gushyigikira uyu mushinga mu kwagura ibikorwa remezo no guteza imbere imiyoboro y'amasoko. Lobito Corridor ni iterambere cyangwa ni icyiciro gishya cy'ubusahuzi kuri Afurika. Mbere y'uko ngaruka kuri bino, reka manze gusubize neza ikibazo kigira kiti ninde wazanye igitekerezo cya Lobito. Mu buryo bworoshye bavuga ko ari amaraporo atandukanye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye agaragaza akanemeza ko Repubulika Demokarasi ya Kongo n'akarere k'ibiyaga bigari ariko kagomba guteza imbere inganda za Amerika. Hari official reports cyangwa se raporo z'igihugu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaragaza ko amabuye yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ari ingenzi cyane ku nganda za Amerika. Ni raporo zigera kuri 5, reka tuzigaruka ku buryo bwihuse tunareba icyo zagiye zivuga. Mbere na mbere ni raporo ya Minisiteri y'Ingufu ya Amerika, US Department of Energy, yiswe politiki y'amabuye y'ingenzi ya 2021 kugeza 2023. Raporo yiswe US Department of Energy Critical Minerals Strategy 2021-2023. Iyi raporo haraho yagize iti Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itanga hejuru ya 70% bya cobalt ikoreshwa ku isi, ikaba ari icyuma cy'ingenzi cyane gikoreshwa muri batiri za lithium ion zikoreshwa mu modoka z'amashanyarazi, mu kubika ingufu z'amashanyarazi no mu nganda za gisirikare. Iyi raporo isobanura neza ko cobalt ari ingenzi cyane mu modoka zikoresha amashanyarazi EV cyangwa se electric vehicle, ikaba ingenzi mu ikoranabuhanga rya gisirikare n'iry'indege. Iyi raporo yeruye kandi ivuga yuko Amerika ishingikiriza cyane ku masoko yo hanze y'igihugu cyane cyane muri Repubulika Demokarasi ya Kongo.
Hari indi raporo y'ikigo cya Amerika gishinzwe ubumenyi ku butaka n'amabuye US Geological Survey USGS mu magambo ahinnye, ivuga ku ncamake ku mabuye acuruzwa ku isi, akaba ari raporo isohoka buri mwaka. Iyi raporo ifite umutwe ugira uti Mineral Commodity Summaries Cobalt and Copper 2022-2025. Amagambo y'ingenzi avuga muri iyi raporo aragira ati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kuba iya mbere ku isi mu gucukura cobalt, ikagira hagati ya 70 na 75% by'umusaruro wose w'isi. Raporo ikomeza igira iti Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitumiza mu mahanga hejuru ya 70% bya cobalt zikenera, igice kinini kikava muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Izo raporo zanavuze ku byerekeye umuringa cyangwa se copper, bati umuringa ni ingenzi cyane mu guhanga no gukwirakwiza amashanyarazi, mu modoka zikoreshwa amashanyarazi, mu ngufu zisubira no mu ikoranabuhanga rya gisirikare. Zikomeza zigira ziti kandi Repubulika Demokarasi ya Kongo na Zambia byombi bigize imwe mu nkingi zikomeye cyane ku isi mu gucukura no gutanga umuringa mu rwego rwa strategy. Hari n'ibyavuye mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House n'iteka rya Perezida nimero 1401 rya 2021. Ni inyandiko ifite umutwe ugira uti Executive Order 14017 America's Supply Chains. Icy'ingenzi cyavuzwe muri noteka rya Perezida kiragira kiti Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kurinda no gutuma imiyoboro y'ibicuruzwa by'amabuye y'ingenzi igira umutekano ihamye yo ubwayo kandi igakomera kugira ngo ishobore gushyigikira ingufu zisukuye, imodoka z'amashanyarazi, ikoranabuhanga rihanitse n'umutekano w'igihugu. Nubwo Repubulika Demokarasi ya Kongo itavugwa muri ano magambo, inyandiko zakurikiyeho zashyizwe mu bikorwa zisobanura neza ko cobalt n'umuringa byishingikirijwe cyane biturutse ku musaruro w'ibigomba guturuka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hari n'indi raporo y'ikigo gishinzwe ubushakashatsi bwa Kongere ya Amerika, Congressional Research Services CRS, ikaba raporo ku mabuye y'ingenzi n'umutekano w'igihugu. Raporo ifite umutwe ugira uti The Strategic Importance of US Critical Minerals Supply Chains 2022-2024. Icyavuzwe mu magambo y'iyi raporo ataziguye kiragira kiti kwishigikiriza kwa Amerika ku gutumiza cobalt mu mahanga birakabije cyane, kuko hafi 70% by'umusaruro w'isi bituruka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, bigateza icyoho gikomeye mu mutekano w'iyo miyoboro y'ibicuruzwa. Birumvikana ko bino byari gushishikariza ko amasezerano ya Lobito Corridor ashyirwamo imbaraga cyane. Indi raporo ya nyuma muri izi ngizi ni raporo ya Minisiteri y'Ingabo za Amerika US Department of Defense, raporo ku nganda za gisirikare. Ni raporo ifite umutwe ugira uti Securing Defense Critical Supply Chains. Icyavuzwe cy'ingenzi kiragira kiti cobalt n'umuringa n'ibyuma by'ingenzi cyane mu nganda za gisirikare zirimo indege za gisirikare, itumanaho, misile n'ibikoresho bibika ingufu z'amashanyarazi. Iyi raporo ikomeza igira iti kandi kwishingikiriza ku masoko aturuka mu bihugu bifite ibibazo bya politiki n'umutekano bituma umutekano w'igihugu ujya mu kaga. Ahanga bagaragazaga mu buryo butaziguye kwishingikiriza kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amabuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ni ingenzi cyane ku iterambere ry'inganda za Amerika, ku ngufu zisukuye no ku mutekano w'igihugu, bityo kuyabona bikaba ari cyihutirwa cyane, ari nayo mpamvu itaryamanga isinzire mu gihe Lobito Corridor itari yarangira. Ese Lobito Corridor ni iterambere cyangwa no gusahuza? Mu by'ukuri impaka zivuga kuri Lobito Corridor ntabwo ari zagari ya moshi gusa, ni impaka zirebana n'iterambere risobanura ubusugire bw'ubukungu na Afrika ihagaze muri systeme y'ubukungu bw'isi. Hari kugaragara ibyerekezo bibiri bitandukanye. Bamwe babona uyu mushinga nk'inkingi y'ivugurura no guhuza akarere mu buhahirane, mu gihe abandi babubona nko gukomeza imiterere y'ubukungu bushingiye ku gusohora cyangwa se gusahura umutungo, extractive structures, ariko mu isura nshya ya politiki mpuzamahanga. None ni izihe mpamvu bavuga yuko ubu ari ubusahuzi batanga? Ndaza no kubwira izindi mpamvu ababyishimira batanga. Reka dore ku bayinenga. Mu bitekerezo bya Pan-Africanism n'ubusugire bw'ubukungu, iterambere nyaryo ntirisobanurwa no kuba ibikorwa remezo bihari gusa, ahubwo risobanurwa n'impamvu bihari, rikanasobanurwa n'impinduka zishingiye ku miterere y'ubukungu, structural transformation, nyir'ubwite cyangwa se nyir'umutungo, hamwe no kugumana agaciro k'umusaruro imbere mu gihugu. Ikibazo nyamukuru kibiki: ninde ugenzura uruhererekane rw'agaciro cyangwa se value chain, kandi agaciro k'uyu mutungo karangirira he? Dore ikintu cya mbere banenga: ibi ni ibikorwa remezo bidahindura imiterere y'ubukungu. Imiyoboro y'ubwikorezi yibanda cyane ku kohereza ibikoresho by'umwimerere cyangwa se raw materials ishobora gukomeza gushyira Afurika ku rwego rwo hasi mu bukungu bw'isi. Mu mateka, imihanda ya gari ya moshi yo mu gihe cy'ubukoloni yubatswe hagamijwe gusohora umutungo, atari uguteza imbere inganda zo mu gihugu.
Mu gihe korido ikoreshwa cyane mu gutwara amabuye ajyanwa ku masoko yo hanze, iyo korido iba ikomeje umuco wo kwishingikiriza ku bandi, bivuze yuko ibikorwa remezo byonyine bidashobora guhindura imiterere y'ubukungu. Indi mpamvu ya kabiri ni uko iki iterambere nyaryo risobanura kigaragaza ko Lobito Corridor idashobora kuba isoko y'iterambere. Mu mboni z'abashyigikiye ukwishyira hamwe kwa Afurika, iterambere nyaryo rigomba kubamo kongera agaciro k'umutungo imbere mu gihugu, kwimura no gusangira ikoranabuhanga, kubaka ubushobozi bw'inganda, gutoza no kubaka abakozi bafite ubumenyi buhanitse, kugira uburenganzira busesuye ku mutungo w'ingirakamaro ku nganda, no ku bihugu bya Afurika aribyo byigenzurira umutungo w'ingenzi w'igihugu. Iterambere si ukwiyongera kwa GDP cyangwa se umusaruro w'imbere mu gihugu kubera kohereza ibicuruzwa hanze gusa, ahubwo iterambere ni impinduka iva ku bukungu bw'igihugu bushingiye ku kohereza umutungo kamere hanze, icyo gihugu kikagana ku bwigenge mu nganda. Indi mpamvu ya gatatu, hamwe na Lobito Corridor, ubusugire bw'ubukungu n'umugani. Ubusugire bw'ubukungu burenze kuba igihugu cyitabira cyangwa se kigira uruhare mu bucuruzi. Ubusugire bw'ubukungu busaba kugenzura inzego z'ingenzi z'ubukungu. Bugaragarira kufata ibyemezo ku biciro, ugenzura ikoranabuhanga rikoreshwa muri ubwo bucuruzi, akaba nawe ufata inyungu nyinshi ku mutungo we. Niba imiterere y'imari, abayobora iyo mishinga y'ubucuruzi n'ubucukuzi hamwe n'inyungu zivamo bikomeza kugenzurwa n'abanyamahanga, umuyoboro nka Lobito aho gutuma akarere k'ibiyaga bigari gatera imbere, gashobora kwisanga iyi korido cyangwa se n'umuyoboro washimangiye bwa bukungu bushingiye ku kwishingikiriza ku bandi. Nubwo ibihugu byajya bisoresha cyangwa se byajya bibona imisoro n'andi mafaranga aturutse kuri license cyangwa se mushya za business bitangwa n'abanyamahanga baje muri izo business z'amabuye, ubusugire ntibuba bwuzuye niba ibyemezo by'ingenzi bifatwa n'abo hanze. Impamvu ya kane nuko niba wemereye uruhande rumwe kurugurisha amabuye kandi uzi neza ko ruhanganye n'urundi, kandi zombi zikaba ari impande zikomeye cyane mu isi, no kuvuga Leta Zunze za Amerika n'Ubushinwa, uba ugomba kwitegura ko ibyo bihugu byombi bizahanganira ku mutungo wawe. Niba uruhare rwa Afurika gusa ari ugukomeza kuba ugutanga ibikoresho by'ingenzi gusa, ikibazo cy'imiterere y'ubukungu ntikizaba gikemutse. Guhangana kw'ibihugu bikomeye ku mabuye y'agaciro ya Afurika bishobora kongera ishoramari, ariko hatabayeho politiki y'inganda ku nyungu za Afurika, ayo marushanwa cyangwa se ayo mahiganwa ku bihugu bikomeye ku isi azarushaho kugirira akamaro ibihugu bifite inganda zikomeye bishaka gukomeza kubona ibyo bikoresho byizewe. Indi mpamvu ya gatanu ni icyago cyo gukomeza kwishingikiriza ku mutungo kamere. Imiyoboro nka Lobito Corridor ishingiye ku mutungo kamere ishobora gukomeza ubukungu bushingiye ku kohereza ibicuruzwa by'umwimerere commodity specialization, ariko inyigisho zerekana ko iterambere risaba kwagura inganda. Niba ishoramari ryinshi ryibanda ku kohereza amabuye aho gushyigikira inganda zitandukanye, ubukungu bushobora gukomeza kwishingikiriza ku bituruka munsi y'ubutaka. Kwishingikiriza kuri commodity cyangwa se ibyo bicuruzwa akenshi bigenda no guhungabana kw'ibiciro ku isoko, kudatera imbere mu ikoranabuhanga, no kuba abaturage badashobora kugira ubushobozi bungana, bamwe bakungukira kuri bwa bucuruzi bakaba baherwe mu gihe abandi bicira isazi mu jisho. Indi mpamvu ituma bino bitishimirwa ni icyerekezo cya Pan-Africanism ku mpinduka z'imiterere y'ubukungu. Iki cyerekezo gishyira imbere kubaka inganda ku rwego rw'umugabane, guhuza uruhererekane rw'umusaruro hagati y'ibihugu bya Afurika, hamwe no kongera imbaraga mu biganiro bihuriweho ku mugabane mpuzabihugu. Mu rwego rw'iki cyerekezo, Corridor yakagombye kuba urufunguzo rw'inganda zitunganya umutungo mu maboko y'Abanyafurika, atari umurongo wo kuwujyana mu masoko yo hanze gusa. Ariko ntabwo ariko bose babifata, dore abafata Lobito Corridor nk'igikorwa remezo cy'iterambere bo impamvu batanga. Icyambere bavuga yuko ibikorwa remezo ari intambwe ya mbere y'inganda. Teori cyangwa se amasomo y'iterambere avuga yuko ibikorwa remezo bigabanya inzitizi z'iterambere. Imiyoboro y'ubwikorezi ikora neza ituma habaho umusaruro ku rugero runini. Abashyigikiye Lobito Corridor bavuga ko mu guhuza aho umutungo uva imbere mu gihugu n'amasoko yo ku nyanja, Lobito Corridor yongerera ibihugu ubushobozi bwo guhangana ku isoko, ikindi kandi ikagabanya imbogamizi z'ibikorwa byo gutwara ibicuruzwa. Muri ubwo buryo kuri bo bavuga yuko Corridor atari igikoresho cyo gusahura ubwacyo, atari igikoresho cyo gusahura, ahubwo ari igikoresho cy'ubukungu kidafite aho kibogamiye, bati kizatanga ku iterambere kizaterwa n'ingamba ziherekeza. Bati nta gari ya moshi, nta byambu, nta n'imiyoboro ihagije, inganda ntizashoboka. Indi mpamvu batanga niyo guhuza akarere no kwagura isoko. Kuri bo Corridor ishimangira ubufatanye hagati ya Angola, Repubulika Demokarasi ya Kongo na Zambia. Guhuza ubukungu bw'akarere byagura isoko, bigashishikariza ishoramari rinyuranye ku mipaka, kandi bikagabanya gutatanya ubukungu. Mu rwego rw'amasezerano y'ubucuruzi rusange bwa Afurika AfCFTA, the African Continental Free Trade Area, imishinga nk'iyi ngiyi iba ari imiyoboro y'ingenzi, ifasha kubaka uruhererekane rw'umusaruro ku rwego rw'umugabane Continental Supply Chain, aho kuba ubukungu bwigenga bw'ibihugu bidahujwe.
Kuri bo isoko rinini kandi rihujwe ritanga imbaraga mu biganiro by'ubucuruzi mpuzamahanga kandi rikagabanya intege nkeya mu gihe habaye hihindagurika ku masoko mpuzamahanga. Impamvu ya gatatu batanga bavuga yuko izi ngizi ari imbaraga za Afurika mu ihindagurika ry'ingufu ku isi. Baragira bati isi iri mu cyerekezo cyo gukoresha ingufu zisubira renewable energy no gukoresha amashanyarazi cyane. Bati ibi byazamuye agaciro ka copper na cobalt bihinduka umutungo w'ingenzi ku rwego mpuzamahanga. Bakagira bati kugira imiyoboro cyangwa se corridors zitwara aya mabuye bitanga imbaraga za politiki n'ubukungu. Bati corridor ishobora kongera ubushobozi bwa Afurika bwo kugira ijambo mu ruhererekane rw'ibicuruzwa ku isi. Ikindi kandi bavuga yuko kuba bafatanya ibikorwa mpuzamahanga batandukanye ari ikindi kintu cy'ingenzi kandi cyiza Lobito Corridor yazanye. Muri ubu buryo Lobito ishyirwa mu rwego rwo guhindura imbaraga z'ibihugu bikomeye muri Afurika, cyane cyane mu guhangana n'imishinga nka Belt and Road Initiative y'Ubushinwa. Ingingo ivuga ko iterambere ari impinduka zikorwa buhoro buhoro, bya bindi bajya bavuga bati nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi. Mu buryo bufatika impinduka z'imiterere y'ubukungu structural transformation ntabwo ziba mu kanya gato. Bati ibikorwa remezo birabanza hanyuma hakaza inganda, gari ya moshi, ibyambo n'imiyoboro y'ubwikorezi bitanga urufatiro rwo kongeraho ibikorwa byo kongerera agaciro umutungo value addition. Ababona ibintu muri ubu buryo bavuga yuko kunenga corridor kubera ko idasizana inganda zikomeye ari ukwibagirwa ko iterambere rikurikirana. Bati iterambere n'urugendo ruterwa intambwe ku yindi. Bati Lobito ni intangiriro si iherezo. Ujye muri comment utubwire wowe uri ku ruhe ruhande. Ni gute Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize imbaraga mu gushyira mu bikorwa Lobito Corridor? Yabishyizemo imbaraga zingana gute? Amerika n'umwe mu baterankunga bakomeye w'uyu mushinga binyuze mu nkunga y'amafaranga, diplomasi n'ingamba za politike. Ku bigendanye n'inkunga y'amafaranga, ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere ry'ishoramari US International Development Finance Corporation DFC cyemeye gutanga inguzanyo nini harimo miliyoni 553 z'amadolari yo kuvugurura gari ya moshi muri Angola. Abafatanyabikorwa b'Amerika n'ibigo by'imari bya Afurika bateye inkunga irenga miliyari 1 z'amadolari y'Amerika mu bice bitandukanye by'uyu muyoboro. Uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kubishishikaramo mu buryo bwa diplomasi bigaragazwa n'uburyo mu kwezi kwa 10 2023 Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi basinye amasezerano y'ubwumvikane Memorandum of Understanding n'ibihugu birebwa n'umushinga bita bigaragaza ubufatanye bwa politiki hagati yabo ku rwego rwo hejuru. Ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuganira Lobito Corridor gusa mu bijyanye na diplomasi, ahubwo no mu butumwa bwa politiki ikunze gutambutsa ibya Lobito ku bwinshi. Abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagaragaje ko uyu mushinga ari ingenzi mu kurinda no kugera neza ku mabuye y'agaciro y'ingenzi critical minerals bikenerwa cyane mu rwego rw'ingufu zisubira mu ikoranabuhanga. Mu bijyanye n'ubwumvikane bwa politiki, abasesenguzi bagaragaza ko gushyigikira Lobito Corridor bifite ubwumvikane mu mashyaka ya politiki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko kubona mu y'agaciro atandukanye bifatwa nk'inyungu ku bukungu n'umutekano w'igihugu hose. Muri make amashyaka yose ya politiki muri Amerika ashyigikiye no mushinga. Indi ngingo yo gusorezaho umuntu yavugaho n'uruhare rw'Ubushinwa. Ni ngombwa kumenya yuko Ubushinwa bufite uruhare rukomeye cyane. Ubushinwa bwatanze miliyari nyinshi z'amadolari mu gusana gari ya moshi ya Benguela hagati y'umwaka wa 2006 na 2014. Ikindi kandi bukomeje gushora imari mu bindi bikorwa remezo bihanganye nko kuvugurura gari ya moshi ya Tazara cyangwa se Tanzania Zambia Railway ihuza mu y'agaciro n'inyanja y'Ubuhinde. Ibi bituma Lobito Corridor itaba umushinga w'akarere gusa, ahubwo igahinduka igice cy'irushanwa n'ihiganwa rikomeye ku isi mu bikorwa remezo no ku mutungo kamere. Wakoze cyane kurikira kino kiganiro na Legend de Tumukunde. Ukande subscribe niba utarigeze ubikora.